alan dem dini ekiki mawlumat hissa kollan den tikudinna suwale kollan kurima tikudin ye jawab tifiya wara dangalo inam bes Ministry of Islamic Affairs tikudinna hawal kol den ehin names mihem bunare sohriya kudin misnaman miwagutu sida miyaduge program ge inam madama noni hendu kadin udevidan mihar huriya kudin singen moti covid ga kantaka nota mi corona virus hore ekujjagu tibitanegge ekujjagu tibe kala halten asa em ramesh bemes mihar mitibi misname markozu mitang mi godi terege mita hama tibeni hamita ge ekavasnudam beerakavasnudam mita tibegen kureve kame mi kurani ramesh be mitang mi tibi ves tikun mitaganuga kaayme mi tibi ves tikudinna taka tikudin mihen geege tiberu fu hiwana tiwa kurane kamenne geene dem mihen hengula dana tiwa tikudin fu hiluwa tikudinna mawluma tege genestin mattaka ramesh be geen nukume et zamane vedde mihar mihen uleta ehmema tikudin hama mi kamuga tikudin tiberuga tikudin fu hiwana tiwe khassako me ramadan mahugade maragena kudin haviru gadiyaki bappaya ki nuta kokkoya ki nuta kumus bayaka ki ge beeran nukumela duwa dangos mihen uleda wagute enmes miwagutuge halatu horigotun tikudina singen bereke vesnukme kanu enne ehmema ramesh bemen hitengeri islamic affairs minister horiha kudin wahaka dekka hitengeri tikudinna waaniye geega tiberuga wara dangalu program geneste haviru gadiye tikudin fuhi filwadanga de rodages emme buragadiyen anehem bunnya me yadawni ehmema tikudinna geneste program tikudin ade kuriga de wahaga bunlana tikudin mi program bairumatta kanu ramesh be me wahaka dekka da suwal kolla mi hala hwala halmatta ka tikudin sms kolle me jehni sms kollima ramesh be me tikudina guladan sms kolle me je number ki hate nuwai de ashen ashen eke ade sefa ramiza takrar kolana hate nuwe de haten amafkarat hate nuwe de hateren ashen ashen eke mi number tikude message kollani nama umur jahaf den sms kolli number ramiz bebe mi kolon guladan ye gulani mi den ramiz ben dakkala number evs de ami suwal evs denan de mi bunahen wara fasehe evs dan den bay fara hurda tikudin hitan afan mi den hada fasehe suwal ke mi fahar me oti madama baarwane me adi me weren utugudu faade beto da me kahal suwateke surdan ema Ramadan Karim huriha kudinna kiyamun Ramesh be mitti kudinna mi baddu kolli Ministry of Islamic Affairs ge Islamic studio in tayyar kora mi program agen mi program ge name vesade Ramesh be nubune moni ham sida tiyage teren kita kudinna to mi program ge baaryawa no te program ga rodama khasa koggen geneme program wima miyamoti tikudinna waran khasa name kiyaf ei tikudinna ves gulwala tiya hugriha kudinna kiyus miyato roda kudinkan ham yagin huriha kudin stibene miyadurode Ramesh be skuderuga furtama rodaya medurodaya fahorodaya hifama ehma medu mitibi ham gamas gina kudin rodi hifeor kudin vejja medu tibene rodaya ehma mi program ga namakaves moti roda kudin ham dessa ehma mi roda nu kudinos bare venekam inge kuda kudinna ekam eha bodati kuda kudinna karenu fastalas fastaharug matiga kuda kudinna ka bare nu ven inge ehma huriha kuda kudin adesefa nannot kudin Ramesh be number kiya dana number ki hate nuwe de hataren ashen ashen eke mi numberen sms kollani nama umur jahafa ero Ramesh be sms kolli number guladana de Ramesh be kuriya wahaka dakkum daruga handuman kol dena mi wagutuga halatu hori gotun hama korimas bunigota mi vihas boda rakka terikama ke gole mi jeheni huriha kodin ekujja gutibi tanegge ekujja gutibe mi jeheni ge gole ekujja ja e gega nuata ofihe gole ekujja ja ofihe ga ekit kudin tibi tanuga mihar mi ule mi jeheni Ramesh be me sehem wege mihar ge du ko mitanuga as mihar gaem wege mitanuga kempu jahen uleta dos kole vejje emima mi ei hama mi buni korimas buni hen tikudin munufuhi filuma tikudin ituru mawluma dinuma adi mikala haskam mihen uleruga mi dini ilmu werin kura maseke bes wara boden nudo hema ekudin ane ilmu werin horiha bebeta bes wara nagona sehen obade wara bodu bay mifahar Allah rahmatun wara gine mujtama wara bodedi faida horita ane masir take wara rangol wahaka take dini ilmu werin medweri ko bes mifahar genestevige hingejje Ministry of Islamic Affairs ge faratu ema kurien ottanga Ramesh be mita tibenan HPA note health protection agency mihar den Ramesh be men geng DSM rangale mihar huriha kudinna beruga uleveneye mihem bunan den Ramesh be men tibeni tikudina taka mitanuga program geneste
इंशाअल्लाह रमीज बेग दुआ की मी रमज़ान महकी वेस तिया हुरिहा को दिन वेस अदि रमज़ान रमीज बे वेस मिकम के बरकाएं हम एहम मस्तक के एफदा माने कि एहन रमज़ान मस्तवगा रमीज बेग उले गो तफात दा दो එන්නමස් මේ රමදාන් මහගවස් ඒ රමදාන් මහග හැම ලිබුණු ධර්මයා නොත අද එවරස් ඉතුර ලිබෙන කහල රමදාන් මහක වෙගෙන් දියුන් ඒ රමිස් බේගේ එම්මෙ බොඩු දුආයක අදිතිය හොරිහා කුදින්වස් රමිස් බේමෙ මෙකුර මසෙකතුක මෙන් සාබිත කොන් දෙව්වාතෝ අල්ලාහ දුආ කරමා තිබෙ ආති හොරිහා කුදින්වස් රමිස් බේගේ එම්මෙ බොඩු එදුමකි මිකහල නුරක්කාතර නොක මිකහල නුතනවස් දඬිවල ගනොත හින් නුතන සිෆතිව දඬිවලෙක් ගාවස් රමිස් බේගේ ආමු හාලක් කොමසරක හඳුම කොලදී මී මිකමුග ආරාගෙන වෙන කන්තත කොමසරක කියාලදී නෆ්සානි ගොතුම්වස් බයි කුදින්න ගෙල්දුම් තක ෆහරුගා ලිබිදාන් ඒ හුරියාකම කොම සලාම කොදී මි හුරියාකම කොර්මටක මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඉස්ලාමික් අෆියර්ස් මිහාර මෙනි හැම අතුකුරි ඔලාලා ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මි කුරියන් මි කුරිමස් මි දෙන්නයි කොත HPA නොත හෙල්ත් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඒජන්සි මිහාර රමිස් බේ මිහාර මිකන්තත් මිහාර මත හමජී ෆයේ මබරුක් බේ බාරා දේතර දේතරෙන් හම කියනිත එක එක වාහක එගොත ගොස් මබරුක් බේ බහ බුනම් විද මිහාර මාදමාවස් නොත හුරියා දිරාසා කොෆා මිහාර දෙ නංගලේ හුරියා කොදින් හම බේරවස් නුක්ම වෙන එහෙම් බුනන් දෙක රමිස් බේන් තිබෙන තිකුදින්න එකීගා මි තනුගා ඉන්ෂාඅල්ලාහ් රතිය කොදින් හැම එකනේ කොද්දෙන් වේ කමකි රමිස් බේන්ගේ මි ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ බෑරිය මිගේ මවලුමාත හොදා මිකමා බෙහෙගොතුන් ඉතියුතුර මිහුන්නා සුවාල් කොන් එහෙම් මොන්නෙන් ඇති උංගනාදී මි හුරියා කම කොරම්බි එරුන් රමිස් බේන් එකීගා මි ප්‍රෝග්‍රෑම් गा कुरे गिंदे वेन इंशाअल्लाह अदे सफा रमिस बे मैसेज कोल्लान को क्या देना मैसेज कोल्लान को की हाते नुए दे हतरें अशें एके नंबर फोन रमिस हितंगानी तियागे तेरें किता कुदिंबाए मियदु रोदें हुरीरुगा हितं अराफान फहरगा मिदिया रोद महो रमिस बे ये मी बप्पया कीगा हवीर दुब्बादमस देउने आर्टिफिशियल बीच कार्य मिहंगो सेता कुमस कुलेवर कुलेतंग एतमस बयान देउने मिफहर दे मी मबुरुक बेबे मी कियाच्चकु हम नेते देवे का हकीकतुगा मी मबुरुक बेबे की वर रंगलो बेबेंगे बेबे से बुननी वर बावर दिरासाते का कोफा वर बार मी डॉक्टर तके बुना वाहकेंगे गेनस्ते सरकार के फरातु एमा रमिल बाह मियो साबं है कुरकोलानी कुजका गोले फुरी में कुजा वाह के दक्कालाफा कुरिया दामगे अस्सलाम वालेकुम Salam. कौन कुछ मेरे गुलिफा जोया जोया इंगे तो जोया गुलिफ तिहिरी रोद कुदिंगे प्रोग्राम इंगे जोया में तो रोद था मियादु कितना रोद हिफाफे मिहारो అది హమ అది నాది సవదరం ఇజెంగే కుడేరు వాగోతే కి మగ మెందురు ఎర్రోద హిఫాన హవీర ఎర్రోద హిఫాన ఎంగోస్ కొమ్మె అనే బంగియక రోద విల్లుమ హారుకోమ ఆకొల్లాన వియ ఏరుగా మీ హారుకు దింద మా మొళవి మెహం వెదన్ నోదాన దో జోయా క్యా సబకు మీరే గులిఫ జోయా మాలెం హెంవేర్ దో జోయా మీ కోవిడ్ గా మిహార్ మీ కంతక మెహం ఉలేరుగా మీ వర బొడ బెదాగినే ఉలెమానిగే Zoya mikantaka balalang emme ginang kura kamiki koba mikam rakka terwa Addonnani ha derangale mashallah addonnawana wara ginegena ekamke ha ginan donni mes paharega meke kula hinga dane don kujje veja kalove kala kujje veja don veke hankol hinga dane do eha boda nodonna ekamko sama wara gina viha semme ginekon doyeta wara boda balaman ge de ramis be kurmas mundelimen do miswa mi progonanga bayarwa ko dinnan unnane suwadu सुवाद रंगल कोफिया वो ते वर रंगल इनाम इस्लामिक मिनिस्ट्री हम जैसा हंगे एकम को बुनंत इनाम लिबेनी मी कंतंग हम जहुनी मर रमिज में फणवा देना हंगे हिंगा सवाल बयाल मा दो एरंग हें को जगस फारे बहुत कोला लिबिदान दो रोदे वरगोद कोल्लुम गोतुं जोया के फुर्तम सवाल दक्का जानेंगे जोया के फुर्तम सवाल की कीरित कुरान गावानी कित सूरें है ये हा सते का सादा शावियानी सते का 30 नून 27 जोया हाँ ए सते का साद जोया हाँ दावरे तो जवाब नहीं उस कौन कुछ एक बुनदिनी मोहम्मद जोया इंगे माँ को रिम्बस मोलो कुछ के माशाअल्लाह इंगे जोया के फुर्तम सवाल मोते रंगल वे इंगे जोया बेनमी आदि सवाल दक्का विधान එකමක දෙන්ගොන්න සවාල් ජවාබ රංගල කුරවුණස් නුකුරවුණස් ඉනාම ලිබෙන. ඒ ෆුර්තම සවාල්ගේ ජවාබ රංගල කුරවුණීම. ඉංගේ? ओके. එහෙම හිඟා බයන් දෙවන සවාල්. ඉංගේ? zoyaගේ දෙවන සවාල්. zoyaගේ දෙවන සවාල කි zoya तैयार था लब्बा यागिन
Labba. මස්සදෙන සෝයාගේ දෙන සුවාල් මෙහාම දක්කානිගේ සෝයා කහල් මොලකුජ්ජක දක්කාලේ මානේ සුඳගු සුවාලේ කොම්මෙ නමාදෙග්ග කියෙන් ජෙහෙ සූරතිගේ කොබාහේ සූරතුල් බකරා සූරතුල් මායිදා සූරතුල් ෆාතිහා Fatiha. ෆාතිහා හම කොම්ම නමාදෙගස් කියෙන් ජෙහෙනේ Labba. කොම්ම සූර අනේ රකවතෙගස් කියෙන් ජෙහෙනේ මිසාලක කොම්මෙ රකවතෙගස් Pertama rakwatuka. ෆුරතම රකවතුක කොම්ම නමාදෙගස් යගිනොස් කියෙන් ජෙහෙනේ දෝ Labba. එහෙම ජවාබ රංගලකවම් මෙ බදනිගේ Labba. සෝයා සෝයා Labba. Zoya namaduga Fatiha sure kita fahar kiyene. Misalaka mendur namaduga hatar rakwe kuraruga Fatiha sure kita fahar kiyene emme maduwegen. Hatar fahar. Emme ginawegen. Hama hatar fahar kiyene do. Zoya waran mole mashallah. Nge Zoya wegen tidiye waran khas kujjaka. Nge Ramesh Beg me roda kudinge furtama programge furtama bævriya adi e giturun inamu sodi furtama bævriya ehemima huriha furtama mihen anneru fahatama inne zoya kiha molo mashallah do zoya Labba. inshallah madama swan guleta bayalenge Labba. den mi program badamun gende chenge faharega madama asdan miedu ga program ge swade tankolen e ginakudine nenge ka swade vejjiya nge dekam zoya heten arafan zoya nge swade nge do de fase swade ke mi madama wane gulaya miswage jawab ramis be de do ekal swade ngadeta wane program mende badangin nge Labba. den huriha kudinna ramis be ge faratunna ramis kurimes muglihe mitanu gawti ramis be studio kudinna imamunna sheikhunna baar kudin gennu defa lockdown nge ehma mi huriha kudinge faratun zoya ge huriha kudinna ramadan karim nge zoya kendi jedo miyadu ge furtan bariya ham gas midiye zoya midi inam hifagin huriha swada ge jawab rangol korevgen em ummid me kurani tiyag tereng adis gina kudin ramis benge mi program gulanakama adisefa ramis be mi number handan kol de number ki hate noe de hateren ashen eke tekudin hadan jehena goteki hame ekani nama umurja sms kollam wani e number sms kollima sms kolla number ramis be mi kolon gulayan nge ಗುಳಾಲಿಮ ದೆಂಗಮ ದೆಮ್ಮೆ ದಿಯ ಗೊತ್ತ ವರ ಫಸೆ ಸ್ವಾದ ಸುರ್ದಾನ್ ಕೊಡಕೊಂಗುಂದುಗು ಸ್ವಾದ ಸುರ್ದಾನ್ ನೂನಿ ದೆಮ್ಮೆ ಕವಡಾ ಬೆಹಗು ತುಮಸ್ ಕುಮಸ್ ವಹ ಕೆಂಗ ಅಸ್ದಾನ್ ಎಮ ಹುರಿ ಹಾಕು ದಿಮ್ವೆಸ್ ಮಿವಗುತು ಕ್ರಮಿಜ ಕೊರೆಸ್ ಬುಣಿಹೆಂ ಮಿಹಾಲತುಗ ಮಿದಿಯ ರೋದಮಹ ಮಿರೋದಮಹ ಮಿಹಿರ್ ತಫಾತ ದೆಂ ವರಬ್ಬುಡುವಾನಕ ಮಹ ಯಗೀನು ಸುರಾಕು ದೆಂ ಸಿಂಗೆ ಮಿಗಡೆ ಕಿ ಹಮ ಕುನಸ್ ಬುಣಿಹೆಂ ಮಮ್ಮಯ ಕಿ ನೋತ ಬಪ್ಪಯ ಕಿ ಬೇರ ಮಿಹೆಂ ದುವ್ವಾದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬೀಚ್ ಕಾರಿ ಮಿಹೆಂ ದುವ್ವಾದ ಅಂದ ವಗುತು ಎನ್ನ ಮೆಸ್ ಹಿತಂಗ ರಾಫಾನ ದೆಂ ಮಿದ ಹೋಗುತು ದೆನ್ ಮಿರೋದಮ ಕುನೆ ದೆ ದೇವೆ ಕರೆ ದೋ එහෙම මිවගොතු දැන් තිබේරුග කුරවෙන කොන් කමෙන් හිජේ මි SMS කොල්ලානේ මි ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ අනික අසිතුර බාරේක ගුළු හැමීර මෙවුතු ගුළු හැමීර කොන් කුජක අස්ලාම් අලයිකුම් Waalaikum salam. කොන් කුජේ Tara. Sara Tara තමි ජහ තාරත Tara Yes. Tara क्या सो को मेरे गुलिफा Tara माले के क्या हिसाब को हेमवेरुता माफनुता मच्चंगोलिता विलिंगिलिता हेमवेरु हेमवेरु कुछ जगह है दिम्मे कैसे गुणी थी क्या क्या कुछ ताने क्या ही जोया या की एग्गे कुछ जिंग हम दो हेम विज्ञामु यागीन बस मिहार इंगे ना मी प्रोग्राम कोरिया दा गोई दो तारा එහෙම විම තාරාය වෙස් ස්වාද දක්කායන් මේ තාරාග උමුරු එක මුණ දෙන්නේ නේර නමිස් බෙන්ගෙන ස්වාදෙන් හදාදම් වෙස් 5 එහෙම විම 5 years විම ජෙහෙන 5 ස්වාද ජවාබ දෙවේ දෝ තාරා කිත රෝදි ෆාෆි මිහර මේද රෝද තනික අදි නොස් නිමේ තෝ රෝදේ Ramis Bey Kuder Vaguti Kurmus Buning, Mendruna Madrode Villa Harukan, Asurna Madrode Villa Harukan, Egota Ramis Bey Kuder Rodivani. Tarame Mihar Mamoli, yes, though. Tarahenga Swal Bayando. Tara Swal Bayan Wenge. Tarangotanaka Conswali Bado. Gava Bayano. Taraya Gule Swalakan Motius. Taraga Swalaka Moti
komme namadaggas kiyenje sura misuwal me aga misuwal me ar hingajje do hingawa daga dengoswal bala nga kීතු කුර්ආන් ගවා එම්මෙ කුරු කුරු වර කුරු 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 චුප්පර වර්ග සූරතෙන් උන්නානේ සූරතුල් බකරා හියේ සූරතුල් කෞසර් හියේ සූරතුල් මායිදා හියේ වර කුරු සූරත Kausar. කීකේ Suratul Kausar. සූරතුල් කෞසර් තාරා සාද මොලේ මාෂාඅල්ලා සූරතුල් කෞසර් වරන්නගොලගේ වරන්නගොල හැම සූරත හිඟා බයාද මල රංගලුතෝ බයාදමස් දේනතා බයාදාරුක ෆෙහිකුලන් දිල්ලි ෆොබෙන් හැම රංගලු කම තාරා එහෙම වීම තාරා සම වර මොලේ දෝ මි ජවාබ හොදාෆියේ ඉදෝ තාරා Labba. තාරා රමිස් බේස් මියාර මිහින් උලේර කුඩ කුඩක මද හෙච්චි කියාලා මිහින් උලෙමේ තාරෙන්ගල මද හෙක් කියාලා වේනතා තාර අඩුහුන්න ගොතකුන් හැම හීවනි මදහෙ කියාල ෆානයේ කහල රීති අඩෙන් හොරියස් කොම්මස් කහල මදහෙ කියාලවේ කහල කීකේ Labba. අලේ හිඟාව කියා රමිස් බේ ඉංගන්නේ රමිස් බස් කියාදාන මේ තාර එක්කෝ අලේ ෆට්ටබල් තාර 1 2 3 ෆට Rantaju bella member friendly terika devande රස්කමුගේ කදරා කුරියා Kaule mati veri nasibem devande ya Allah Allah Subhanallah Allah Allah මාෂාඅල්ලා palu taneng hitang ekinga palukon ulani rapada divi anudi komeswareng ale dasko bala abaduahen kiawa kalam puluh hitang enurung alikuruande ya Allah Allah subhanallah Allah Allah වරල්ලි තිගේ මාෂාඅල්ලා තාරා බොඩුවගේ මානේ කොංකාල කුජ්ජකත්ත තාරා Labba. බොඩුවගේ මානේ කොංකාල කුජ්ජකත්ත නරුහකත්ත සිෆාන් කුජ්ජකත්ත බෝටු දුවා කුජ්ජකත්ත ෆොටෝග්‍රාෆර් කත්ත Dokter ඩොක්ටර් එක ඒ මිහාර මාගිනම් කොවිඩ් උලේති තනික්ක ಕುದಿಂ ಬಲಿವಾತಿದೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನ್ನ ವೆವೇನಿ ವರಂ ಕೀಕೆ ಬುನಾನಿ ರಮೇಶ್ ಬೇ ಆಮಕೋ ದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನ್ನ ಕಿ ವರಂ ಹಿಂಗ್ ಹಿಯೋ ಕುದಿಂ ವರಾರ್ ಡಂಗಳವಾನ ಕುದಿಂ ಬಲಿಮೆ ಸಾಸಮ ಬೇಸ್ ಕೊದ್ದಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಿರ್ಮಾ ದಿ ವಾರ ಕಂತ ಕೊದೆನ ವರಂ ಹಿಂಗ್ ಹಿಯೋ ವೆಗೆನ್ ಕೊರವೆ ಕಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನ್ನ ಕಮಕಿ ಯಗೀನಮಸ್ ತಾರಾತಿಕಂ ಕೊರವೆ ನಂಗ್ ಹಿಯೋ ನಿಂಗೆ ತಾರಾ ಕುಡ ಕುದಿಂಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ ಏಯ್ ಮಿಹಾರ್ ಕುಡವಿ ಮದೋ ಬಡವಿ ಮಾನೆ ಬಡು ಕುದಿಂಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ ದೋ तारा इंशाअल्लाह रमेश बेग दुआ की तारा दुनिया के लहटवा फुरियामु हम रांगलु मोळु डॉक्टर का इंशाअल्लाह वेगेन देन रमेश बे फहरगे ए रोग हुरदान वर बड़ मे मुस्कुल वेगे मिहिं नुहिगे वर गोस मिहिं वे फहरग इंगे दंडगडे जाय एम वजम अन्नते तारा रमेश बे कोड को इंजेक्शन गे जहा देनागल वे तो इंगे इंशाअल्लाह हनुमान एम मी तारा එහෙන් දුහකුන් අදි තාරා බද්දල් කරමු ගොම්මියදුක වකි වෙලාන මෙන්ගේ ගින කුදිනා ගුලාදේවත රමස් බේ මෙවලෙනි ඉගේ දෙන තාරාෂා තාරාගේ ගේ කුදිනෂා හුරිහා ಕುದಿನ್ನ ಮೀ ಕುದಿಂಗೆ ಫರಾತು ಮಿತಾವತಿ ಬ್ಯಾವರ್ ಕುದಿಂಗ್ ಅನೆ ಮೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುದಿನ್ ತಂಗೆ ತಾರಾ ನಫೌನಕಸ್ ඒ කුරිම සමිස්ද බුණිවන දෝ රමස් බේ මිහාර මිතනුගා මී ලොක්ඩවුන් වගේ මුලේතා මිහාර මී විහා දුහෙ මී වියේ එහෙම වීම මියා තාරාමස් තිබෙනේ තාරාමෙන් ගේගා එහෙන් කො විවස් කුජක බේරකන්නු කුමේ රමස් බේ මිතපි හමති කුදින්න ටකා මිතනුගා මිහින් ආස්ගේ ෂේ හුන්නා ඉමාමුන්නා හුරිහා කුදින් ගේ එම හුරිහා කුදින් දුආ කොද්දෙම රමස් බේ මිකමුගා සාබිතු කොන් දෙවවාතෝ අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රමස් බේගේ කනාතුගා මී ವಾಹಕ ಲಿಯವೇತೋ ಗೆ ಲಿಯೋ ದೆವ್ವಾತೋ ಯತಾರ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದಿ ಹಿಂದೋಕಂ ಬದಲ್ಕಂ ಗೊಮ್ಮೆದೆ ವಕೀಲಾನ ಮೆ ರಮದಾನ್ ಕರೀಂ
Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ad kure medeni kuda kudinge maaf karawati roda kudin me program roda kudin programa SMS kollan gotaki nannot kollumataka SMS kollan gotaki hate nuwe den hateren ashen eke number phone SMS kollima ramizbam tikudina gulayana gulima tikudin gula SMS kuri number ramizbam gulayana ema kurimes mi program dia gota ham inshallah ramizbam program kuriang komudu ko sama migadiga kuriya dana fahejjahar huriha kudimves miige fahun kommadu ko fahejjahar wane ready wala medo ramizbam kuda kommi laskollives tikudin bayek kudin obole adi rayyarunu program aduhan balan එහෙම වීම රමස් බෙහෙ තෙන්ගේ අද මේ ෆස්වර කමෙට වානේ මේද කුඩක මඩකොල්ලන් එකදින් තයාර වෙලෙන්ද එහෙම වෙගේ මේද මේ කුඩක ලස්කොල්ලි මාදම ඉන්ෂාල්ලාහ් ගඩේ ෆරහත මසේ කුරාන් ගේ එහෙම අද සෆාර රමස් බෙන් මේ කුරා මසකතුගේ වාහක කුඩ කොඩාක මුලදාන මේ දුවස්වරකී හුරිහා කුදින්වස් වර සාෆ්තාහිරකම වර බොඩ ලෝබ කරම්බා වගුතු කොලේ අදි ખાસකෝ බයික් ගේගේග මිහාරු බේරුන් එච්චි ගෙන්න වේදාන මිසාලක කොමස් කායච්ච ගන්නනි කොම්මස් මීහක වෙච්ච ගෙන්නේරුගස් වර බොඩ රක්කාතරිකම බලාගේ මුආමලාත කරවත මසේ කරමන් අනිකාස් කුජිකා ගොලිෆ මිහිරි අස්ලාම අලයිකුම් Assalamu alaikum. වා අලයිකුම් සලාම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාත් කොන් කුජේ අයිරා යා රමිස් බෑ මිහිරි කිහා සාබකුන් ගොලිෆ අයිරා තීරි කොන්තාකු Aira mihiri malega. මාල එහෙම වේරුගා Gega. එහෙම වේරුගත ගෙහුන්නනි අයිරා මාෆන්නක මේ ෆාර්මති අනේ කොලක් ගොසදෝ රමිස් වෙහිකුරි හැම මේද ගුලේන හුස් හැම වේර කොදින්නාකම දෙම්මෙ කොල්ලෙජ්ජේ හැම වේර දෙකුදින්නා මෙහාර තිහිරි රමිස් බේග කුරීගේ අවශ්‍ය ගුලෙෆා ඉගේ මාෆන්නෝ මේ අයිරා Labba. අයිරාගේ උමුරු කිහවරේ දිහෙන් එහෙමම යගිනම රමිස් බේවෙන්ගේ මේ ස්වාතෝගේ ජවාබ එංගේනකම මේ බලනි එකමකවස් බලාති එංගේ ස්වාලෙන් ඈස්දාන ෆහරෙග්ග එකමක එයි හඳවාන් කොල්ල දිනුම ගොතුන් නෝනි තකරාර කොල්ලීම බොඩන් හඳාමානෙනද බොඩන් හරදා හොන්නානෙන් ඒගේ ඉතුරුන් අදියොබන් එහෙම් බේනුමේ ඉගේ තේකොම් බේනුම එක එයි ඒ ස්වාල නොත ඒ මාලූමාත එහෙන් කුජ්ජක ෆෝර් කොද්දිනුම ගොතු ගේ ඒ මයිරාවාන එක ස්වාලෙන් ඈසියම එංගුනස් නේංගුනස් අලද්දස්වියස් කොටකොන් ශක්කවා කාල ස්වාලන් ඔතස් ඒගේ ජවාබස් ලිබුනීම අනෙකුජා ෂෙයා කොල්ලන් අනේ හම්බුණා ගේ Labba. එහෙම මෙම අයිරාගේ සුවල් දක්වා දාන්න මෙයාට ගේ Labba. අයිරාගේ ප්‍රථම සුවල් අයිරා තයාර Labba. ओके අයිරාගේ සුවල් කී බලිතක ශිෆා දෙවණි කොන් ෆරාතකොන් හෙයේ අල්ලාහ් හෙයේ ડોක්ටර් හෙයේ බේහුන් හෙයේ ශිෆා ලිබෙනි බලිතක ශිෆා ලිබෙනි අල්ලාහ් මාෂාඅල්ලාහ් රමිස්බේ කොරමස් බුනින්ත අද මේ වරම්මල කුජ කාල හිඟාව බයාල් මරංගලතෝ ජවාබ රමිස්බේ ජෙන් බයාල් හරේ බයාල් හරුගා අරංගලේ හාගෝති රංගල ජවාබ බලිතක ශිෆා දෙවණි අල්ලාහ් ද අයිරා Labba. de misalaka miga adbote ni ikhtiyari jawab tagu terega doctor unna behuga wahaka mi asu kondawren ada korache mi baliwima engeta Nenga. Allah shifa devani ekam shifa devumuge sababen not meduveri kam mi balani doctor unna beha do doctor un bes bada kujja bada bunane මිහාරෝ බුහුට්ටේ මි කුටකොන් හුන් එහෙම මිහාර කුටකොන් රෝගා බුහුට්ටේ මි බේස් බේන කොල්ලාර ඉන්ෂා අල්ලාහ් රංගලවානේ අල්ලාහ් ඉරාද කරෙවියාමු රංගලවානේ දෝ එහෙම ડોක්ටර්න් ඒ සබබ මිකම ගෙහම එහෙන්නමස් අබදුස් හඳාන් කරමන බයියේ ශිෆා දෙවණි අබදුස් කොම්ම බයියක ව ශිෆා දෙවණි අල්ලාහ් දෝ Labba. මාෂාඅල්ලාහ් වරා දංගල සවාල්ක ජවාබින්ගේ එහෙම ආදිය සවාල් දක්වා දාන මෙගේ වගුතෝ දී ඔබෙන් එහෙම විම ආදිය සවාල් දක්වා නාම කරමස් වේ දෙකොම්ම දෙසවාල් ඔබ කොල්ලා දෙමෙ සවාල් කි කීර්ත කුර්ආන් ගවා එම්මෙ දිගු සූරතකි කොබහිය සූරතුල් බකරා සූරතුල් කෞසර් සූරතුල් මායිදා කීර්ත කුර්ආන් ගවා එම්මෙ දිගු සූරතුල් බකරා ද ගෑගණක අලිහිඟා බයන් දෙන්වති සූරතු කෞසරා සූරතුල් මායිදා අද රංගල ජවාබ ඔත්ත බයල්මා ද බයලාරුගා ජවාබක මෙවති සූරතුල් බකරා එහෙම ජවාබ රංගලේ गे माशाअल्लाह वरा रंगल गे एम विमा सूरतुल बकरा देसवाल को जवाब में मणि रंगल कोरी फे दो
den ramiz bey kunas bunindo ministry of islamic affairs ge faratun tikudin rangalu jawab rangalu koraba komme kujjaka bes inam liben inam goti kon echchekam ramiz bey was nenge ministera huriha kudin waka dakkan ekantan goti nimma ramiz bey goti surprise ek goti nos bune ehimas එහෙම රමීස් බේ මේ බලන්නේ දැන් මේ කොවිඩ් කොන්තන් හැමජෝනෙම තිකුදින් නම් ඒති ඩෙලිවර් කොද්දෙන් නොත ගේගේ 4 කොද්දෙන් ගේ ලබ්බා එහෙම මේ රමදාන් කරීම් උම්මීද කරන් අදිය ෆහර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බද්දලවාන කම ගේ වර මුහිම මෞදුමාත දෙම්මග මිලිබිග මෙදියයි රමදාන් මුබාරක් ගේ එහෙම මේගොත වකිදාන මේ හුරිහා කුදින් කාරියගස් බණමාන වර රක්කාතේර කමාකේ මේගොත තිබෙමානේ මේ ડોක්ටරුන්නා මේ સરકાર නොත හෙල්ත් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඒජන්සි HPA මේ අංගා එංගුන් තක වරබ්බඩ කියමන් තෙරිකන් අදා කරමානියේ බයික් කුදින් එහෙම වාහක දක්කානොත බයික් කුදින් මෙන් උලේරුග හුරේ දැන් කුඩ කුඩ කොන් නොගස්සර ගොතෙන් නොගෝස් ගොතෙන් එහෙන්නමස් මේ හුරිහා වත්තරික කුදින් හුරියාතාක් උලේනතා දෝ එංගුලේරුග කන්තත දිමාවන එහෙන්නමස් එකුදින් ඒ හෙල්ත් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඒජන්සි නොත સરකාරුන් එංගා එංගුන් තකි මිවගුතන් එම්මේ රංගලු engunta note huriha kudinna faada hunnan gotaka maseke kurang ekudin ebunani misal ka ramiz be men mitanga mitibeni mitati be ramiz be bay fahar namadu kuratan fennati kudin bun dan ramiz be men namadu kurani ekam kokkomenna kanu deve miskita kare do mikada swade fahare gas dana fahare ga asyam bunata ramiz be men tibi mitanga ita zamane ke vi hadu he viye mitati be ta anehem bunja ehem bima ane mita tibe kudin mita namaz kollaniye den bay kudin bayaden ben mati dakkani sama gegati kudin namaz kora gota ramiz be mita tibe nya ramiz namaz kora manata do e gota wa kamenge nge e mi gota wakidan menge ara ahin kojaka golifakane assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon kujja mere golifa දැන් අනේ ටීවීන් අඩුවම බදලු කරාම ෆෝන් උන් අඩුව එහෙම වර ෆසෙන් අඩුව වෙන්නේ ගේ ඒර වර කෑරිවා රමිස් මෙහා දුරබෙන් උන රමිස් බෙන්න කිදෝ මෙහා රමිස් බෙන් ඔබේ රමිස් බෙස් තිගේතරේ ගොලේ එහෙම වෙගින්නේ මුනේ ලදුන් තිගේතරේ රමිස් බෙස් ඔලේ හෙන්නේ හීවනි එහෙම වෙගෙන් මේ පුනේ කොටක ටීවී දුර වෙලා තින් ටීවී දුර වෙලා ෆෝන් වාහක දෙක්කෙම දෙකුදින් වර කෑරක වාහක දෙක්කේ අදිස් කොටක මඩකද කොංගු නම කියන්නේ ආදි නම සඳෙන් උනේ කොන්නම කියන්නේ හලෝ रोद कुदिंगे मी प्रोग्राम वरबड़ मरहबांगे मेदकी मी फुरतम दोस इंशाअल्लाह कमुदो को समझबे तो कुदिना बदल कुरान में प्रोग्राम आगे फहिज है गे कोन कुजे मी रमेश भाई गोलीफा आदि नन्ने के मी उलनी हमेंगे हलूफ लब्बा हलूफ हलो रमेश भाई ना आता हलो क्या है मैं क्या अरबी कुदिंग हलो क्या होता मी होनी इलू එහෙන් කියන රමිස් බෑ මිහියනේ මාෆ හම්බෙන්නේ හලූෆ් කන් ඒ කුරාන ධර්මී රෝදමී මෙහෙම දාන දව අලේ දානක වෙන්නේ හලූෆ් කියාසවක මීරි ගොලිෆා හින්නවරු වර දුරුන්නේ මෙහෙ රමිස් වෙනා ගොලිෆා දව හින්නවරුක කිහින්න මිහාර ආමු හාලතු කුදින් උලේත මිහෙන් කොටක බලි කුදින් රංගල අල්හම්දුලිල්ලාහ් දුආ කරමාන අල්ලාහ්ගේ දෙමගා සමිස් වෙන්න සවාලගේ ජවාබගේ එගෙන් එදී උරිහා කුදින්න බලිතක ශිෆා දෙවානි අල්ලාහ්වේ එන්නමස් ડોක්ටරුන්ගේ බලාවේ සබුතකේ කුදින් මදුවරි කරවණීයේ එම ડોක්ටරුන් බණ බස හම්මාන මිහාර ડોක්ටරුන් බණ බස හැගෙන නමිස්වේ මිතිබි මිතා බන්දුවේගෙන් බස් ඒ මියෝගවගෙන් එම්ම රංගල ගොක්කම වාතිවේ එමෙම ડોක්ටරුන් බණ බස් වරබඩන් අහම්මාන ගේ හදුෆ්ගේ උමර කි කියාවර ග්‍රේඩ් කීතක ගොලනි 7 ග්‍රේඩ් 7 දෝ ग्रेड 7 गोले में महंगा बजा माले मेहर में सवाल का जवाब इंगे तो दो अलूफ 2 ग्रेड 2 का ए बजा दे हिवानी में सवाल का जवाब इंगे नहीं अलहिंगा बजा मा दो हां मियोती अलूफ के सवाल बदरु हंगुराम हिंगी हिजुरां को महगे है ये रमजान में होगे है ये सितंबर में होगे है ये दिसंबर में होगे है ये की के बनानी बदरु हंगुराम हिंगी हिजुरां रमजान में हो गई है सितंबर में हो गई है दिसंबर में हो गई है रमजान में होगा हेंगे वानी दो यावल हिंगा बल बजाले में रंगल तो जवाब बजाले यारोगा हाँ रमजान मस हम रंगले अलूफ वारा मोड़ हुरिहा कुदिन कारमनाद मरहबा येंगे किता कुदिन अब तिबि तितानोगा मम्मया बप्पया काफिया कितक कुदिन तिबी दत्ते कोक्के एकनी एम्मेंग अवति हुरिहा कुदिन
हुरिया को दिन रमीज बेन फरातु मना रमजान करीम हैंगे रमजान मुबारक किया हुरिया को दिन दिन मिफा रमजान में होगा रमीज बेन ने हिम्मस में हो कुरा कंदते नुकुरे विधान है दो एकम को बस Embe salatu Mizbah Ramadan Mubarak. वारा बड़ा शुक्रिया रमेश भाई की के मिताती भी हुरिया को दिन नवे समय रमजान मुबारक दो मितनु का अबती बे हम की के बनाने गेन दे नुगस्ती भी कुदिन बावर रमेश भाई कने में टीवी फेन में रकम टीवी के फरक होगा अने फरातो का अबती भी बावर कुदिन तके ये कुदिन वारा बुरा मसे कते को रमेश भाई मिता मी हुरेवेनी दो Huria ko din na Ramadan Mubarak. हुरिया को दिन के फरातुम में समय रमजान मुबारक ये हम उम्मीद करन मी अदे सफर बदल वाने का मी प्रोग्राम गएंगे मेहर मी अने अलूफस मी दिए अने इनाम लिबे को दिन का तेरेगे तो कम अलूफ में करन अदे में सवाल है दो हिंगा अदे सवाल को लमा दो मालूमात इतर को लमा को तो अलूफ देवन सवाल को लानेंगे अलूफ तैयार था Laba. अलूफ तैयार न तो क्या कैरित भी को दिन क्या मेहर तैयार थे बेन इंगे हम धक्का देवन सवाल अल्लाह हुआ रसूला या फहुगा एम लोभी वान जहनी कोंकु जे देखे तो काफा देखे तो मम्मा देखे तो कुलास को दिन देखे तो Mama. मम्मा हाँ तो बाहर से तुमने मम्मा ऊपर तक क्या रहेगा Ah. मम्मा ऊपर तक क्या रहेगा नहीं मामा हो रही Mama hori. दो मामा ने का देरे विधान करने दो मामा नन्नती माँ बुने काफा गना में म्योगी तो होती Kafa uri di sotu. अहन तो माशाल्लाह काफा बस म्योगी तो हुन्ना ने नादेफ करने के दो कोमे का सवाल को जवाब हिंगा बजाल मा दो बजाल यारों का सवाल को जवाब रंगले अल्लाह रसूल फहुगा एम बड़ा लोभी वानी एक जगह मम्मा देखे दो माशाल्लाह वारा डांगलेंगे सवाल अलूफ जवाब එහෙමීම මිසාලකන් බයික් කුදින් තිබදානේ මෙවගුත් හැම අලූෆ් වරුග කුදින් ගේ මිතන් කොල අඩු හාචින් ගේ අලූෆ් වරුග හැම අලූෆ් උමුරුග කුදින් තිබදානේ මම්මේ ඩෙක් කුදින් බප්පේ නෙක් Kawaate hadu mawar dekudin ada pahari. अब हो रही दो मिपनी एहन को तनिक के फहारे के एहन गाँव में गए सुरदाने आलू फरो कुदिंगे फहारे के मम्मन हो रदाने बप्पस न हो रदाने हम यातीम कुदिं वस्ती बदान एहन बजाम कुदिं में वार विस्लेंगार फान दो तिमन्ना के न थे मम्मे वस्तें किने है लो बिवानी वस फहारे के कुदिं न आलू बुनदाने की के फहारे के मम्मा क्या रे के नेती नूनी दुनिया माफ करो दुनिया के वस नेती Mubarak. नेतिया वस कुदिं हम दुआ करे वे न दो दो Mama embe bodang fully burai ekudin nuamos tuastandi fully burai ekudin handane ninat. माशाअल्लाह एवस कुछ दिन हंदाने नुनता जान दो कुछ अने नुआ मस्त दोस्त बंदे बंडुगा मींगे उफुलागें कायागें बारो को मिहिंग उलेनी उस दो आदि हैं उलेरुगा से एक मम्मा में अने रुली बस ना दे हम बारो कंत बस को दे मम्मा का चे कायागें उलेनी उस दो मम्मा नेवाली आगें उलेनी उस दो ए हुरी हाँ कमे कुदिनी मावेस बाइक कुदिंग कम को ए हाँ बस ना हाँ कुट को गोस को उलेवे दो कम ए हुरी हाँ कुदिन बस अदूफ के फजा तो मुर्देंग होती हुरिहा कुदिन बस मम्मा के बस सहमाने मम्मे की वारा बुरा मसे कहते कुरा कुछ के दो कोफे कुछ के कुरा कुछ के बाय फार दो मीमा रमेश भाई वकील वाला भी तुम्हें गड़िया मेरे को तो वकीलान महंगे माशाअल्लाह असलो ही तो का मम्मा के लोभ होती है मम्मा हितंग एरीमा मम्मा को दे कंदता हितंग एरीमा हिम मडुआन दो माशाअल्लाह मोड़ कुछ जगह वे तो रमेश भाई दुआ कुरान ये मैं तो वकीलान महंगे हुरिहा को दिन रमजान करीम अस्सलाम वालेकुम ಅದು ಕುರಿಯ ಮೆದನಿ ಕುಡ ಕುದಿಂಗೆ ವರ ಖಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೋದ ಕುದಿಂ ಕಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುದಿಂ ಬ್ಯಾರು ಮಟ್ಟಕ SMS ಕೊಲ್ಲಾನೆ ನಂಬರ್ ಕಿ ಹತೆ ನುವೆ ದೇಂ ಹತರೆಂ ಅಶೆಂ ಎಕೆ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಆದಿ ಸಫಾ ರಮೇಶ್ ಬ ತಕರಾರ್ ಕೊಲ್ಲಾನ ಹತೆ ನುವೆ ದೇಂ ಹತರೆಂ ಅಶೆಂ ಎಕೆ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ತಿಕುದಿಂ SMS ಕೊಲ್ಲಾನಿ ನಮ ಉಮರ್ ಜಹಾಫ SMS ಕೊಲ್ಲಿಮ ರಮೇಶ್ ಬೆ ಮಿಕೊಳಂ ಗುಳಾದಾನ SMS ಕೊಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ आम गोतेगा रमेश बेवना रमेश हाँ कुरिया का वाह देगा तो नुए हम को दिन ना गुले फे मुनाने क्या कुछ का गुले मेरा अस्सलाम वालेकुम कॉमर्स को जगह गुले फे हंगी अस्सलाम वालेकुम
Halo. Labba konkuje? Konkuje? Waalaikumsalam. Konkuje mihri gulifa Ramiz Bhaiya. Anjum. Anjum. Lata. Anjum क्या सब को मेरी गुलिफा अंजुम मिहारती यार रमेश भाई गाड़वा हानी फोन उनता टीवी इंता रमेश भैया अंजुम ना देखो दिन वाह के दक्का नहीं फोन ये एरुम वरा फसे हेवान वरा आवाज़वान वाह के दक्केले Lata. मिहार रमेश भैया अंजुम ना देखो दिन वाह के दक्का नहीं फोन ये Lata. एरुम वरा फसे हेवान Lata. अहम वीमा अंजुन के फुर्तम सवाल दक्का दंता Lata. अंजुन के फुर्तम सवाल की सुन्न नमातो क्या ओनहिर कुन कुरा नमाद की कोबा है एक कुरी का रमेश भाई हादाना ओनहिरी मी कौन चेत्तो इंगे था मिसाल का कुदिन किया फन ओड नंबर्स एम बुनी में सिंगिदान ओनहिरी ऐ मिसाल का दिया कुन गिल्ला हुस्नुआ एम बस बुनान बाय कुदिन दो मिसाल का एके तीने फाहें हाथे नुआएं एगोता दो 11 एगोता सुन्न नमातो तेरेग ओवये एगोता आने एकेन नूनी तीनें एगोता उन्न नमादे ऐ कोन नमादे तो मिगे तेरेग मोती ईशा नमादो वितुरी नमादो मेंदुर नमादो कितन रखवें उन्ननी Saviani. मेंदुर नमादो उन्न शावियानी नम्बर जवाब दो तिबनी रमेश भाई बोलनी हैंगे हे महिंगाले जवाब बजाया ना रमेश रंगलो तो बजाया जवाब रंगलो वितुरी नमाद सुन्न नमाद तो रेंग अने ओनिहिरी को मेयोन्ननी वितुरी दो ए माने ओनिहिरी एक माने की कोबा मिसाल का हातरे ए ओनिहिरी अददिता हातरे ओड नंबर के वेदांता वेदांत हम एन नंबर में माइनस कर लिमा हेंग अदान में होगुता इंगे एम विमा जवाब हम वर रंगलो इंगे दें अदिया हादंग ओबे मी रोद हिये मियदु रोदित मियदु Lata. रोदा Lata. वहीं मियदु मी वारा गिनकु दिन रोद हिफा दुह के ए रमदोन महोगे फुरतम रोद हुरिया कुदिम सिफमान रमेश बेन कुडे रुबनान फुरतम रोदिया मेदु रोदिया फहुरोदिया नुहिफाफियामो ईदे नुलिबेने एम वेता एम सोदान हमदो एमे अदि सवाल दक्कादंत हमें कहला ओनिहिरी वाक्य के वाक्य गन क्यास मेनने ओनिहिरिया नमादा वरंग कहला वाक्य मेनने देंग सवाल गस अले कोल्लंता मे सवाल की हम देम्मे पुनी सुन्ने नमाद वाहक दो मिफार में होती फरुदु नमाद वाहक फरुदु नमाद उतरेगे सब हुए 3 रकवे 4 रकवे 2 रकवे मेहंगस ओनिहिरी क्या अद देखंग उन्न नमादे ए कोन नमादे तो ईशा नमाद है मगरिब नमाद है मेंदुर नमाद है Maghrib namato. मगरिब नमाज ए शवियनी दो Lata. फहरो शवियनी की मते मी शवियनी को उन्नने करने दो हुरिया जवाब अलहिंगा बजाद मा नंगलो जवाब होती मगरिब नमाज को उन्नने 3 रखो दो एहम वी में ये ओनहिरी वानी दो रमेश बेस मिंग मीची बली में मी कोटो को हांदा मी आवनी वरा नंगलो जवाब इंगे Lata. एहम वी मा जे जवाब साण को रमेश बे प्रोग्राम परफॉर्मेंस बनी मन दो मीरा जवाब रंगल कुरा हुरिहा को दिन लिबेने इनाम एकम इनाम लिबेने मी कोविड कंत को हमें के गेलिला बेरा रमेश बेवनस मित्र नुकमे वरवीम अदि हम इतबी हतर फार तेरे तिबिको तमिहार इरुनु फन्नताव से वीदु हेंगे वी गे अनिक हमेहार वारे भेति दिनस फन्नानेनु दो एम मिकंत हमें के गवने में हुरिहा को दिन बस मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के फरातुं इनाम लिबेन गे दें रमेश बेस वाला बजा ही वे कौन इनामित तो होती एकम को मिनिस्टर होती ये सरप्राइज कंग हदा एम में दें फहम बुनदानेंगे वाह केंगे एम हुरिहा को दिन रमदोन करी मिंगे वगुत कुड़तम वाती रमेश बे कुछ का गुलाल वे तो मोनी आदि कुछ का आदि गुलाल वे नेंगे इंशाअल्लाह आदि कुछ का गुलाल वे नेंगे एम में को तो वकीला नेंगे हिवने गुले केने फेंगोरी को मैं कस
kurin medeni komme Ramadan mah galman ummid me kurani me program agen huriha kudakudin wes fahakun hayaka tibene kama komme dhukus havir me program inshallah kuriyad dane fahakun hayaka huriha kudin wes fahej jahamwara namaz ko Quran kiyawa huriha kame ko nimma jagen tibemana TV remote atalla mamme faharage mamme de miharu series wes nubadanne nado kasotis megadi kunanna nehmi marangalwana megadi hama huriha kudakudin TV kari tibeni nge emima den alo nihin anikas ko jika gulifehen ore miya mi waaka dekke war nu ham kudin gulawaran ge war meju aran ufawan gina kudin na gulunu war kara meju ufawan assalamu alaikum Walaikum salam. kon ko jika mehri gulifa 5 5 kais do kais ke adu hunna goto kon hiwe ha deritu ko guruwan kiwa kujjen he kaif ta knife ta knife nundo knife ki walivi yedo walinu kiyana kudinna kare kaif labba क्या सबको मेरी काइफा गुलिफा क्या सबको मालेंता माले हम वेर दो labba रविजो हियो जमियो हम वेर आडु तंग हम रविजो इंगे हम इंगे वगुतु तंकोले कुडदम वादे रमिजो आवस्कोल्लाना प्रोग्राम इंगे कुडकुड तंकोले आवस्कोल्लुम गोतुं काइफ के फुरतम सवाल दक्का जाने इंगे काइफ labba मा मियोति मि दुस्कोला वरक गुले सवाल के दो कोरोना वायरस सलामे बुमट्टका कुरविदान कमे एवितने कोम सेक्कम हमगाम से कुरविदान कमे हागमेoti गिन गिनां अद्दवुं शवियनेमोति एवसोरक नुदवुं දෙම්මෝති ලොක්ඩවුන් ගේ हालतुක ඒ රමේෂ් බේ මිති බෙහෙන් එකේ මිහාර මිති වෙම්මෙන් हालतुක දාදෝ ගේගෙන් බේර නුනුකුමේ වත මිකාද हालतुක අබුදු බේර ගොළුමේ කොම මිතන නගලු ජවාබකි කොරෝනා වෛරස් කද මිහෙන් ඔලේරුග gina ගිනන් අද්දවුන් එයි හා දෝ අල හිඟාබල බයාදම රංගලු තෝ බයාලාරුග රංගලු ජවාබ මේ हालतुක හම ගාමස් ගිනන් අද්දුන්නම් වන්ත දෝ labba ඒගේ අද්දමගස් කොමස් කුජ්ජ පුඤ්ඤන තාරාහ රමේෂ් බේ හීවන ගිනන් අද්දුන්නම් වානියේ අද්දවුනීම වර්ෆසේවාන තදෝ එරුන් අතුගුන් ජෙහෙමි බලයක් දෙතරකුන් ලෝ කොට්ටාද වෙන්නේ ප්‍රතිකාල වෙන අගේ කොප්පාද වෙන මිකා කමද කරමුනීමස් සලමවත ගිනන් අද්දවුනීම දෝ එම මේ කයිෆස් වාන විහාස් ගිනන් අද්දෝයතෝ මසේ කරංගේ ද මිහාර්මියති හුරියා කුදිමස් ගේගෙ තිබේ ෂෙබුන ෆෙන දෝ එහෙම එව්වස් කුජ්ජේ ගේගෙ තිබේ කුදින් බේරන් උදාන බේරකු තිබේ කුදින් ගේවස් නොන්නාන් රමේෂ් බයි මෙගොත මේ තිබේ නිහා මිති විතනුග දෝ එම හුරියා කුදිමස් වරබ් බොඩ සමාල්වාමාන මේ කුරියන් උත්තාංගස් මිකහල් බයික ස්වාතවස් අන්නාන් ගේ කයිෆ් labba කයිෆ් ලන කොන් ස්කූල් එක අහමදියා කයිෆ් ද මිහාර මේ කියවමස් මේනි කොමසරක බදොතකෙන් ආසේ දෝ නිම්මාල්ම කුර නමස් බේ හිතන් අර අහලාන මේ කයිෆ් කියවුන් ද මිහාර කුරිය ගෙන්දනි කිහිනෙත්තෝ මිහාර ද ස්කූලෙන් ගන්න හෙන්නේ එහෙන්නමස් ගේතරේ ගම ෆිලාවලත මුරාජා කර වෙනදෝ ෆිලාවලත මුරාජා ක ගුරුවාන් කියවන් කොම්මස් සඳහන තන දාති කොම්ම දූකොස් කොම්මස් මිමරවන කියවාද ගේ labba එම කයිෆ් රමේෂ් බෙන් හම යාර මේ සිගනල් තන් අන්න ගොතන් ආදි එක්කුජ්ජ කවබදී හැම කොම්මස් ගුලාද ගේ labba එහෙමම වරක් කුරුකොල්ලා හැම වකිදෙන එකමකෝ ෂර්තගේ මතේ මේ වකිවන්නේ ගේ labba එයි එහෙන් දුහකුන් අදි දෙමිහු මාන බද්දුව කොල්ලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ okay එයි රෝද කුදින්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ labba अस्सलाम वालेकुम අද කුරේ මෙදෙනී කොම්මේ දුවේ ගරම්ලෝන් මොහොගේ මේ රම්ලෝන් මොහොගේ කොම්ම දුහක හවීරු ෆස්කඩි සුමිනටොන් හගඩි සුමිනට ගෑගන්න කලුම කුරේ ගෙන්නාන ගඩින් හැර වන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එහෙන්නමස් හයි ජුහුමගේ දෙමිනට තිමිනට වර කුරේ නිමායතවල මසේ කුරාන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ආකි කුඩකු දින්න ખાસ කොගේ මිනිස්ටර් ඔෆ් ඉස්ලාමික් අෆේර්ස් ගෙනස්තේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ಗ ಮ್ಯಾಗನಗತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಕೇಕಿ ಮೌಲೂಮಾತ ಮಿಹೆನ್ ದೆಮುನ್ ದಾರುಗ ಎಕು ದಿನ್ನವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ವರೆಗೆ ಇನಾಮತಕೆ ವೆಸ್ ಇನಾಮವೆಸ್ ಲಿಬೇಕ ಹಲ ಗೊತಕ ಅಲುಣಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಮೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೇಫ್ ಮಿಯೋತಿ ಬೊಡಂ ಅಲುಗಡ ಮಿ ಬದನಿ ಕುಡಕುದೆ ಮಿಯೋಗುತು ಗೇಗ ತಿಬೆಯಾರುಗ ಎಕು ದಿನ್ನವೆಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ವಾನೆ ಕಹಲ ಗೊತಕ ಮೌಲೂಮಾತ ಸಿತುರುಕ ಲಿಬೇನೆ ಕಹಲ ಗೊತಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೆ ಗೆಂದೆವೇತೋ ತಿಬೆಫುಳುಂಗೆ ಬಿನಾ ಕೊರೆ ಉನಿ ಖಿಯಾಲ್ತಕಿ ಅಲುಗಣಂಗ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಬಿಗೆ ದಾನೆ ವರ ಬೊಡು ಕುರಿಯರ್ಮೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಮಿ ಕೊರೆನಿ ತಿಬೆಫುಳುಂಗೆ ಖಿಯಾಲ್ ಲಿಬಿಗೆ ದಾನೆ ಕಮ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮಿಯದುಗೆ ಹಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಬ್ಯಾರಿಯಾ ಮೇಗತು ಗುಳ ಮಿಹಿರಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ತಂಕೊಳ ದುರುಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹೀವನೆ ಆಡು ಅನ್ನ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಅದಿ ಹಮ ಹಬರೆ ನುವೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಉಮ್ಮದನಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಮೀಜ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
hivani phone kendi feng wala di far mase kolle to badana magutu kolan otiya control to bikudin gulale to mase kurana kommekas mi program ay gotun adi se far wa kada kana mi program ki kudakudinnan khasa koggen Ministry of Islamic Affairs kom mi Ramadan mahuge komme duhako havir fahakun hayaka noni de faskadi fansas fahi vedanden kuriya gendane program me aden kodatan kol lasima kodatan kol lasiyat me badani anik kasmir abariya guli assalamu alaikum adu oba ive inge kodako kon kujje miri ramesh bhai kiga kon kujje miri kon nama kiyeni इसको कौन में केनी हीवनी कुडकों अने आडू मडी हेंदो रमेश भाई आडू इवे तरंगला मिहारो अने हदमी गोते की इसको दो रमेश भाई ही जे कुरी में से हेंग बोनी एकम को मिहार आदि एफआर इसको दिन क्या नहीं हम कामस इब्राहिम एबर हम फारक वेदांति रमेश भाई दरिया का वैसे इब्राहिम क्या थी वे दो और यहाँ कुड़क दिन किस रमेश भाई के दरिन ने हम भी मांगे इसको अड़ीवे ही वडी रमेश भाई मी वहाँ के दक्कनी टीवी अड़ो हैंगे दो ये मी वागुते की एम इसको रमेश भाई देखो दिन वाह दक्कमानी फोन इंगे मैं वागुते स्वर कुड़तम वे अब हम वेगे फोन टीवी बजा कुदिना गोति कुदिना इंगे कुदिना मम्मया बप्पया हुरिया कुदिना इंगे इसको रमेश भाई वाह दक्कानी फोन एकम को बजानी टीवी सवाल था इंगे इंगा बजाले इसको के सवाल रगल वे तो बजाले मादो कौन सवाल ते होती है निका दो मिहार में दक्कानी इसको के सवाल इंगे इसको वागु तो कुड़ते माते रमेश भाई उसको लाए मिहार मेरेंगे होलसेल को मिहार देंगे नानी ये इसको सवाल धक्का देनी है इसको सवाल की तो कुरान की शिफाइंग है ये नुअत नूंग है ये मिसाल का हागमी होती कीरित कुरान की शिफा है के शविये ने की कीरित कुरान शिफा है नून है कब मित्रों नगल जवाब की अरे क्या रे और कुछ क्या रे हाल बजा कीरित कुरान की शिफाइंग है कीरित कुरान की शिफाए नून है ये हाग होती शिफाए नून है शवियने होती शिफाए के शवियने यागी अले हिंगावल बजाले मारा मिस बस बजाले में इंगे बजालार का जवाब में होती शवियने का कीरित कुरान की शिफाए के माशा अल्लाह एमवीमा हुरिहा कुदिम अदि बालिवियस होंगायस कोरोना वियस कोम्मे कमेवियस वरक गिना माने गुरुवान केवा अदि खास को मिमहु दो गुरुवान के मस्तरे गमति दो मी आने मी एम केनी मी हुरिया शेहुं बेबे बुने वाका दो एमा अने वाने वी हाउस गिना गुरुवान केवे तो बदंगे इसको एहमीमा इसको के फुरतम सवाल रंगल कुरवनीमा रमेश भाई देवन सवाल दक्का नुदा इनामा एक्को मिहार में वाकी वेदानी इंगे एहमीमा मी एक्का मिहार में मितबे हुरिया को दिन बंदुए फेन दो मिकंतरता निमुनीमा इसको यार रमेश भाई में इनाम फणवा देना इंगे एहमा इसको के मम्मया बप्पया दत्या काफिया मामया हुरिया को दिन ना रमेश भाई में फरातों रमजान मुबारक इंगे रमजान बारिक हम योगता वकीलान अस्सलाम वालेकुम अद मेदुगे मी उफावरी वगुत कोलस मिहार मेनी गैगन का नियम का हमें कंगास वरंग उफावरी दोहे मेदु मदि फुरतम प्रोग्राम मीमा रमेश भाई हितंगेरी मागिन कुदिन फहरुगा मिकन नेगिदाने हेन्नमेस अदिवस बाई कुदिन अन्नोड को फोन नुगुली ओबूरी एमे नुगुली हुरी तो कुदिन रमेश भाई मादमा नमेस गुलादाना देंग नुगुली हुरी लिस्टा मादमा फरिगे मिहं गुलाम गेंदाने हेमा कोम्मदूकोस ना नोट कोल्लाफियाम हंदां कुरादी यागीनुमस एकुजा गुलादान प्रोग्राम ते कोम्मस दूको रमेश भाई गुलादान इंगे मिसाल का मेदु नुगुलनी बाइक कुदिन होती ग्याकन गादी होती भी फसवर का कुदिन नुगुली एकुदिन ना रमेश भाई फट्टानी मादमा एकुदिन नु फटागे गुलाने हेमा विहास गिने कुदिन नन्नोड कुरमान नन्नोड कुरा हुरिया कुदिन रमेश भाई गुलादान इंगे
දැන් රමීස් බන දෙම්මක ෆහකේ මිබුණ දුනීම අනේ මෙතන මාහිර් බේ බංගා ෆහෙන් නෝන බෑවර පුති බාදියස් ගුලා එම හුරියා කුදින සමීම ගුලාන් හම සවාල් කුරාන ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ඉනාමස් ලිබෙන කොම්මෙ දුවහකු හවීරු ෆහෙ ජහර් කොම්මෙ දුවහක හවීරු ෆහෙ ජහර් හුරියා කුදින රෙඩිවාමාන රෝද කුදින් මි ප්‍රෝග්‍රාමා එකීග රමීස් බෑ වදල කරමු ගේ එම රමීස් බෑ මිහාසාබ මෙ වකිවදනි උෆාවරි අමාන් දුවහක ගෙදමුන් අදි මාදමා හුරියා කුදින්න බදල් කරමුක වාරබ්බඩ උමීදක سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته